Wat hapadeng kajing pentut kabor Mariang, da kajing shirhem la shimbenta kirang ba Catholic Zone 7, bat ki pait ringit na kalengi parish haka sngi penkut ya ki annual meet hajar arpun riu, jong kasunjuk ki sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese, haka jingelam u President ba Niki E. Kartangmau haka arpu tarik leber ha umbir parish. Hakani ka sngi penkut ya kate ka jingi kendu lang ka bakandai jo ka sunjuk ki sengrang ba la sedang ka mas bakhut haka ba u chancellor jong ka jalan yang ba Northern Diocese Reverend Father George Jaran ulalong ukong san ban penmenta ya ka mas bakhut ban samru ya ka ketin jong ublay. Hakani ka mas bakhut la senran lang di ki wei ki lengdo bakon top ya u spiritual director jong ka sunjuk Reverend Father Caldinus Majau bat parish priest jong ka umbir parish Father Kathing Jeremiah, Assistant Parish Priest, but Reverend Father Hieronymus Lingdo Lingkoi. Kisistar na kiseng rin yang baper jang kanika parish, kinokit kam kaseng kentay, seng samla ko umbir parish, but kipait ringit na kalang kisnong but na kisan tali ki parish, kibahap hapo ka zone 7, kilawan banshim bentalang da kajing shirhem. Lapan shit penshingan shushu hakani kasngi da kajing dan lang kiriu pau khamat kathan bakun thop yu MLA ko sning Dr. Celestine Lingdo MLA Roy ba daman bat lamare ba Richard Kahit President kesunjuk joko Shillong Archdiocese bat kibarasha khot ngobha haba pharia ya kaktian ublei hakamas pakhut u Reverend Father George Jaran ula kentu kan pha miki pa jong ublei bat khamtam miki rang ba baro da ka baong haba philong urang ba ukhli jong ka yeng ka sem kumta tulong kirang ba ki bajanai banlong ki rishot ki baskem halayeng lasem banyalam yala ki khun ki ti hakilenti ki badai bat banlong ki basngorit bat ki bajanai tubut yaki nuksa jo Joseph bakhut khnang ba unya sat bat yada yapi na ki jingpen shoy jong kani ka perthai hakni ka sngi lapun ku buram ru yaki phadar ki sestar bat yaki riu pau khmat jong ka thamri bhoi hakajing le anyam hakapor no pai sngi Reverend Padar George Jaran ulakran bat batai sani kat kum kapang pedeng kabaya de ba uni usnam hajar arpun riu usnam jong ki pat riu nget hadian kajing batai ya kaktin uplay lapan boot sedaka jing mani sakramen barayalam da Reverend Padar Caldinus Majau hadian kajing mani sakramen layo ya kajing kran ai khuble ya baro da president ba Niki E. Kartangmau nang tala sedang saki program baper balashim benta shirhem daki pararang ba naki santri ki parish jong ka zone 7 haba lakut baro ki program upadar George ula penhiarno ya kalama jong ka sunjuk kum kadak kajing penkut ya kanika lumpung ka bakhandai jong ka sunjuk ki sengrang ba Catholic Zone 7 u spiritual director Padar Caldinus ula penbenaru ba ke annual meet ka bashipo ka ban 1 jong snam 8,000 pupra kanlong Hamaubri parish
jing pulih gospel bakoi kan kumu Yohanes. Apuron mami kufrai. Ha kata kapor, ki para jong Lazarus lapatien jong Jisu ki ong. Utrai, utang pamiki upang. Habau Jisu la yas ngau ya kata ula ong. Kan ne ka jingpang kan ompoi sya ka jinyam. Ka dei na ka benta ka buram jong blai. Bagumta yo kono blai en sapan buram daka. Jisu la e ka mata bri ka para jongka. Bayo Lazarus. En rei bula yo ku bor bau pang. Ula nangsa sa asngi kata ka jaka ka bau don. Hadin kata la ong lagi sendran. Yang nyalai yang sya Judea. Habau Jisu la boy la syam Lazarus la latep la sausngi. Haba kematal ge ngau bau Jisu lawan. Kelami bandai syau ya u. Kat bau kemaria kelapat kasa apo ye. Kamata kala ong hau Jisu. Kotrai. Ladam ladan hangni. Unmen janga om dalayam. Henry wat benta ngatim. Bakat kepamipan no blay. Ublay ai kami. Jisu la ong haka. Unmen jangpi samipan. Cardinals, Dr. Michael, Father Hieronymus, Iba Yadan Makani, Bagi Father Wei Yadan Makani, juga thank. Aku boleh pergi Sister Barok, kirim yang brother, ya ki ramba, lasyak kot sengubah, ya pergi long kami, ki tempat di barit di kon samla Barok. Aku boleh kesengi burung besuk nak benda di ramba jungi Barok. Ba katkum ka jimbu kasmi burong kejuki hauni ubnai maj kepada ka kakandai dari kasmi burong jung Joseph Bakut ka Joseph ubala long uduksa bakrau naga benda jungi wei Joseph ubala yalam ya ka yiem kasam Bakut Nazaret kani kebenken mau yangi ka wei ka jimlong ka bakrau bagi yang kisam jungi kilong ki bakentang kumba katay ka yang kasam Bakut Nazaret kalong ka bakentang kumba Joseph hi ulano senyang naga benta ban kentang susu ya kata kalong yang mangsam kasandur pamayan ka jungublay Kamaria ru ulano senyang naga benta kata ka jimlong kentang jong yang kasam da ka jimprei lang jong ka baru Joseph ringkat baru Jisu ukun jongki. Habang ibisar naga bidai baterkom long beriu man beriu jungi ngiwi bau Joseph ulong na pedang ini dilaingot Joseph Kamaria baru Jisu Joseph ulong tangu beriu Kamaria kalau long kami jong Jisu kami jong ublay kan bau Jisu ulalong ublay kadang bisar yang ini kerdan Gigi bau Jisu ukam halor tam Kamaria kebakam hapo kemudian baku Joseph i kumba ulang bakam hapo tam Henry ladang ipet badi ya katakan jingkia jangka responsibility kejingkit kebakia badi Joseph London yang kejingkit kebakrau tu kata-kata ublay ulai katbang au ya kali kabenta bauan sumar ya Jisu ukun belai ban baun yada yang ia kasan yada yang kamaria Yesuti. Kaken mau mawai kaken dian nawai orang ba ubaong. Sebagai berkat sepangkan ikan komlong jung Joseph. Uang ni kakamram junga kumukpa kalau ban pentikna bagi kuon junga isngai ban pentikna bagi kuon junga iskan ban pentikna bagi kuon junga ikemen. Bahkan dupla ban lek kumta kamla bandlong lada kan burin jonga kam singai kan burin jonga kam skan kan burin jonga kam kemen ti kabenta ke jongu Joseph ru
kalau lomba bau lapet dikena ba kamaria kasket kasna kemen renggat-renggat ban Yesus ni wadada kamaria la benong ka kamhalo arkan dia na kata kam jimbe ya kata kerukom ban kamaria bade kala kongu kala syak penyai hakabor jong hakajing penyai jong Joseph kaklem la ainia kaklem la wadam wadnia wadong ya Joseph kamdam hagi dipor jing e ka bau Joseph ya hakajing in kejogu ban sim ya kajing li hagi dipor ban bekatu jing tho kana samari ban uhapan le Nazaret ban hakajing armet kajing lade ka bor ban kha ya Yesus Joseph ula sin ula yalam yaga bande yaga ni kam ka bau ding bande ula sani atli telan ha bor kajing penyan jung play kamaria kam simna tulum ya Joseph kam simla ainia ya kam simla ong ya kita yui kat ni pongding ngalajan kai kuan ru menang yalam yang sesenta suwi pan rei kala ko kala sani atli telan ha kajing penyan jung Joseph gi ya bor ba Herod uat utwet ban peniap ya ukendum jisuru cimit-cimit Joseph ulayan ulasim ya kami junggu ban ya ban yada ya ukendum kakam kabakia hadu kata-kata ban kabae hadu kata kabajuat kabasata hadu kata ban hagapor baladap khat asnem jisuru ni babnu Joseph ulasu sengap ya ke ba jisu om ngadai bandan yang jung pa junga kani ka penpau bau Joseph ulai yalam nanti ya jisu kumukendong ban yalam ya jisu sya ka temple ban sejing mani lani chau blai kani ka pengen mau yang yangi wei baga kamram junguk pa ka kamram jong ikemi pa kalong ban yalam ye kikuan chau blai sya ka temple sya yang mani kata mod sya jing tuai ban benci kena bagi kun ki boy syau blai ban benci kena bagi kun ki boy sabeneng ban benci kena bagi kun ki nang banduai ban benci kena bagi kun ki itu yau blai ban ki jan syakikam ki ba yalam syau blai
zut lalong yani kabet batas nam jung try jung Jesus Christ. Akapor baladino ya balala kabons ko ha ula piang ni jinsha sitom. Ula sim ya ku balbai ku yani ula tiai u balai hari senran uom. Dosim batu bam nagadi ki baro. Nama kani kalong kabet junga ya taban IT na kabentar jong pi. Hagaju kerupam adalah ayam ulasnya kekuri barangwai ku yang ini ulah ayam hati sedram duom dosil batudi nagadi pibaro nama kadi kalau kekuri coba senang coba jom kejutan bertumai berpom cukup ya kebahan tadi naga bentar jopi pada bentar gobun naga bentar jima pibop kore ya kani bantu mau jangan. Kaji maya jom kaji
Sungguh ia di menghilang contoh zon kepala kat yang akan menentalan nak ketika jingir ulang ke jumpi ke lembung jumpi banyak min jumut banyak pilih jumut kalau ke tim kalau ke pang kat kembali usnan jong di pan rimai usnan jong pan rimai aku play yang kedua marok yang rimai Ipigi Riramba Iba Ayurlan di Barok di Lukmi Lumpa Samla di Aspirants di Lanami Wire di Heberit Barok dia lai poring apa sabusan minit ini ban Yeparia ban Ikren ban Ipigi Jumur ban Pi Haror dari tim men parawi kadang kawai ka dulir jong kebalang Kepala IT, kepala pelik jemput kerbang haluar kenika pang kebagi khot ka kerteng jong kenika khot kenika tulir apostolikam aktuo sidatem kedai ka conciliar decree jong ka Vatican II kedor barba jong kebalang kepala long house nem khat kendai Rio Hoar Rio San Rome Vatican di victim ke Vatican ke Rome sebagai kenika Vatican II kalau mi kat nrutli kedon kat nrutli di dulir ke jimbi nak kenika dor barba kepala yad ke bahasa Usnan ye ke dor bar di kalau mi kat nrutli di dulir berkawai nak kata kedai kedai bagi kat ke decree ke conciliar decree apostolicam actuos citatem kabamut kabadeka kabahak takawai pada kentian English pada apostolate of the lay faithful lani kakam mission kakam kabenta jong di riu pai ba di pajung lay ha kabalang kakam mission jong kabalang tinggal ningkong ngan supwa ngan ai supwa ka summary kabaling kot kami dei bat kani ka kot kami dei bat ikat tu kan ni ka ong ayu kani ka kot kami dei kani ka dulen kami dei bat kabenta jong riu pai ba ha kabalang di kumbala yasngau naga city jum terus awak kini kentian Untuk
Badan mana? Ada siapa ni ada? Ali, ini siapa lah? Ini apa lah mencari cari? Oh, itu benar. Tu ini apa buat? Aku tak lupa semua aman. Ayo, ada memang bercakap nabi Nasrani, nak pun dah dekat lagi. Bagi berguru dari kapan? Kapan pethan yang bagi kami lakukan ini sekali ya be. Ya kami berempat waktu setelah Juli. Kau nak bertemu Yesus. Kau Joseph aku. Kau mana kau nak Kristen? Aku tanpa pun sebut kami. Tu ini apa no? Boleh gampang nak apa? Gampang sih. Gampang sih. Kaca ke dokter hai kita. Bang apa nak kadang mo? Oh, dokter. Mana boleh pindahan Pun ran. Gampang sih. Kaca ke dokter bobol hai. Dan buat kerat sebut jibang plan cuma. Oh toh. Toh kita ada bang. Lalu mau pergi pada mana kami pergi pun ini ada dua tiap atau sekali tiap mau baru Oi Pak, ya you pun ni kerja siapa pula buat Pak? Tak bakal perlu MMG cuma tak kedaun seperti pergi kain lagi tadi. ada ini kau you ni pulih kau you pun ni pulih kini kijakat kini bapak pulih bapak kilong kita klaim apa? But kamte ai nang tak cikip copi. Kod, wat boleh itu ijli, ya kini jelek copi. Kam pensubha yang apa? Pada boleh itu copi. Kam ni kau ha. But mana jumpa je pi. Nada before kita ham swa. Haduk mata. Pilaya Allah jawaban. Pun juga mu sih apa? Kai kod ni kerja orang copi. Ngam sotanat, ngam itelat yang ni jelek copi. Kaya kun bayar pokok pelak ke papimon pun saksu lagi senang jawab parok tu. Pitik pa bila sudom bayau, bila sumai bayau. Anda laksan sesuai. Big me. Kan ini kebentar paham berkeran bersiang itu. Ladang lima berkeran mentau udah ber. Wah saya terakhir ini kalau kebaekan nang taji ingin keren ya bu. Mana pun baju. Mau kenal dim. Yang nak pun baju kat mau udah ber. Nda wahe masan kalau sistem tan jadi ban kun na ba pun bejo Pemei, ada ipa yang masih saya ngaku ni. Ngan tak sure pada dia. Kun, tak dia orang tak. Dia ini pada pite. memang pun na ba monta Dia benar yang ngaku min negeri itu pi. Ayo ke bahak dengan sang sadong telang ada pertai. Nanti mah pada kecil subha. Kun, tak dia orang tak apa. Dan kamu sedang menerapi. Lagi ada tapi nak besar kita ngerambak begini nak orang terus. Ikut lu yang ada lagi sebelum kita menjawab. Tanya ini tapi kerja nak besar begini. Flashboard pada Baru dia baru agrikultur yang Agustin itu baru
ke choir ke dalam sejuk serang bakal jalan dari wanlang sedihwan tempat lang yaki lamba analisis melawan lang di jaga bawah pada dorong sampai lang disebut isi memang jaga zon di bawah kawai sejuk jaga zon melawan lang tempat di jaga bawah di lamba buat analisis melawan lang sedihwan Dilakukan dua analisis melawan tempat Kaisai Ramba Niki Eka Samar. Ingin ay kajing tapi kebajam yang kajing jom dari kecenjuk kebenaran kajing kebenaran kejuni keramba dan kejun keren. Kejun sun yang abus Paris Ombel Paris kabalala ban pelong ini dengan program kebajam. Tentunya ngakwan ya spiritual director. Bersyum ya dengan keberkah hakaba insa pendapat ya kan next annual meet jom ka senjuk keramba jom azun selen kejungi terpati pada kalinus pensiun. Kita akan benar baga lempung jom kiramba kabak kendai jom kazon 7 langkut lapkan maindan. Dan kecingkimen bagi singamu yoblai ngasyim yang kena galan ke buksiar ay keteng jog senjuk sengrangba katolik jog sun 7 kaban sapenlong jong ka jingkedulang ke basipau kasalong house nam arjat arpupra kansalong ha Maubri Parish. Dalam konsendan yang Maubri Parish Presiden Sekretari Paduan Cuci Keman. Kemudian juga yang Maubri Parish sebelah periang yang kejing lama kemudian kejing Sekretari nak kena ke senjuk kejing kedulang jeng senjuk keramba ke basipau ke baselong senam arpo arpupra. Tigikit bok yang Maubri Parish kebenanglah Sekretari janai yang kejing kedulang jeng keramba bersibun. Suara bagi dia pra menemiko nak kena ke Lampung. Iku melakukan mengenai presiden jom kena ke